Les conditions pour postuler, c'est envoyer une petite vidéo d'1 minute via WhatsApp au numéro 09 79 16 82 63. Mais même, vous pouvez taguer sur Facebook, vous écrivez, donc c'est un compte de Facebook, vous écrivez Cris de l'Est Festival, vous allez nous retrouver, tu peux postuler là-bas, moyennant $10 et l'organisation va te donner un boulot, donc c'est presque ça qui est la condition, mais aussi la condition c'est être artiste gospel. Donc kukuwa mwanamuziki ambao anaimbia juu ya mapenzi ya Mungu na juu ya Mungu. Mpendwa mtazamaji, karibu tena kwa kutufuata kwenye media hii Goza Be Talent. Hii ni media kwa ajili ya wale wote wanaopenda gospel ndani wa mji wa Butembo na dunia nzima. Hivi kwa siku ya leo tuko na mgeni. Mimi nakuita mgeni sababu mtamjua baada ya kujitambulisha, na mtajua ni message gani ambayo amekuja nayo kwa siku ya leo. Jambo kaka. Jambo. Salama. Salama. Unaweza kujitambulisha kwenye jina ni Kambale Kalungero Delphin. Niko moya ba artiste ba Etoile d'Art. Asante sana kaka. Kabisa tunafurahi sana kupokea kwenye media, na sijui ni message gani ambayo umekuja nayo kwa siku ya leo. Tuko na message tout moya tu. Tuko na préparé festival yetu liita Cris de l'Est. Itakuwa hapa Butembo pour mois de juin. Donc au mois de juin nous allons commencer nos activités. Le festival Cris de l'Est na inaandaliwa na Etoile d'Art comme supporter ya ile festival. Wapendwa watazamaji, kwa nyinyi msioelewa Kifaransa, ni kwamba kumeandaliwa festival kwa ajili ya wale ambao ni wanamuziki wa gospel ndani ya mji wa Butembo, na tumesema ni Etoile d'Art. Etoile d'Art ambayo ina ile kitu. Ndio. Karibu sana. Hivi kaka, tunaweza kusema kwa ajili ya conditions ambazo mmeweza kuziweka pale kwa ajili ya wale ambao ni waimbaji wa muziki wa gospel ambao watakuja kujiandikisha, ni condition gani ambao mmeweka? Asante, ile iko swali nzuri. Les conditions pour postuler, c'est envoyer une petite vidéo d'1 minute via WhatsApp au numéro 09 79 16 82 63. Mais même, vous pouvez taguer sur Facebook, vous écrivez, donc c'est un compte de Facebook, vous écrivez Cris de l'Est Festival, vous allez nous retrouver, tu peux postuler là-bas, moyennant $10 et l'organisation va te donner un boulot, donc c'est presque ça qui est la condition, mais aussi la condition c'est être artiste gospel. Donc kukuwa mwanamuziki ambao anaimbia juu ya mapenzi ya Mungu na juu ya Mungu. Asante sana. Nadhani wale wote ambao ni waimbaji wamesikia, na wote msio elewa Kifaransa kwa kweli amesema kwamba condition ambayo inawekwa pale ni kuweza kutuma video ya dakika moja kwenye namba ambayo umetoka kutaja, na kuweza pia kutafuta Facebook Cris de l'Est si Facebook, na mtaweza kupata pia maelekezo mengine mengi ambayo yamewekwa kwa ajili ya wale wote ambao ni wasanii wa muziki mjini Butembo. Hivi kaka, pia tukiongeza, tunaweza kujua ni benefits gani ambayo wale ambao ni wanamuziki wanaokuja kujiandikisha wataipata kwenye festival ambao umeandaa? Asante sana. En fait, benefice ambao imeandaliwa haiko benefice, iko cadeau, iko remerciement, puisque wakati mwanamuziki anaimba haiko kusema anachingolea kufranga. Me franga iko kweli, me ya kabambi ya kupana ule artiste kujiproduire kukuwa na scène iko déjà cadeau ya kabambi. Mais même, donc il y a des cadeaux, bien sûr il y a des récompenses prévues pour le premier, le deuxième, le troisième, et tout le monde qui va participer, il y a des cadeaux. Mais ça, ça n'inscrit pas aussi pour que puisse parler de la contribution État congolais pour contribuer à la paix chez nous. Donc, nous tous, mwanamuziki anaimba,
na anapana ile yenye iko nayo anaipatia watu, na iko kado nayo akabambi yenyewe naye anapatia mtu. Asante sana. Na tunaweza kuongeza kwa ajili ya wakati wa mji wa Butembo ambao watakuja kutufuata huku kwenye festival, sijui unaweza kuambia nini, watabeneficia usi nini wanapokuja kutufuata? Ouais, voilà. Donc les grâces de Dieu sont au rendez-vous. Kuko mabenefice za mingi. Mtu atezimba utukufu wa Mungu na inashuka, unatoka mulusha kuwa tena mtu wa mzuri, unabadilika. Tuku nyimbo tu moya tu. Donc tous les habitants de Butembo, je les appelle, je nous appelle nous tous, habitants de Butembo, de venir participer à cette activité, puisque c'est une activité qui va encore nous renforcer, qui va renforcer nos foi, qui va encore nous donner l'espoir pour que la paix revienne chez nous. Jovile tu. Asante sana. Hivi sijui tutaweza kupatikana wapi ndani ya mji wa Butembo, pale mahali ambapo tutaweza kufanya hiyo, na imegawanywa mara ngapi? Asante sana. Damasha yetu ina vipindi vitatu. Yes. Siku ya kwanza tutakuwa le 22 juin. Tutakuwa hapa Maria Mama, Salle Maria Mama. Tutakuwa le 6 juin. Na finale nayo date itatoka tu hapa sasa hivi, mais le premier jour, donc le jour du lancement, tunakamata le 22 juin, tutakuwa hapa ku Maria Mama. Na zote zinazofuata ni ku Maria Mama. Ndio itakuwa tu pale ku Maria Mama kama hakuna changement. Asante sana. Hivi sijui unaambia wananchi nini, ni kitu gani ambacho unaweza kukiongezea, pengine haujakisema, alafu umejikuta uweze kukisema tu kwenye media na watu waweze kusikia? Okay, ina lase message moya kukila mwanamuziki. Kitu yenye tunafaa hapa Butembo haiko ya kwanza kufaiwa, na tunataka kila mwana consolide message siebote fashi moya na tufae kitu ya mzuri sana juu c'est pour la beauté, c'est pour l'amour de notre pays, pour l'avancement de notre ville. Donc kitu ambayo ita-booster tena vile pour que vile tusonge mbele, tel que souvent tunazoea kusema useme Butembo avancera. Il faut que ma contribution, ta contribution, nous tous wakati tutaimire itakuwa kitu ya mzuri yenyewe itajenga tena Butembo yetu. Asante. Asante sana. Sijue bie ziko tayari ama ni namna gani, na mumeweka bei gani? Voilà, bie kweli ziko tayari na ba artiste benye basha postuler, donc les candidats biko deja na mabie na batanza zi distribuer ça et là, na ziko moins cher sana, muta découvrir ama bei et sasa hivi dès que bananja zi distribuer, vous allez voir les prix, je vais pas les dire maintenant. Okay. Merci beaucoup. Tunakushukuru sana kupita kwenye media hii, na nadhani wale wote ambao ni watazamaji wa media hii wataweza kupata message na wataweza pia kufika kule kwa wengi, na wataweza kusupport pia wale ambao ni waimbaji ambao wamekisha kujiandikisha na wale wote ambao watakuja kujiandikisha. Tunashukuru. Unaweza kujitambulisha kwa mara ya mwisho na tutakuwa Asante. Mimi ni Kambale Kalungero Delphin. Asante. Asante sana. Mpendwa mtazamaji, tumefikia mwisho, na mimi kwa majina ni Prince Malvique, nikiwa secrétaire wa Mozambique Talent. Na washukuru, na tunaendelea kualika kwa kusubscribe channel na kuweza kutambanya ujumbe kwa wengine wote ambao hawajapata. Asante sana.